Danas vas vodim na jednu od najskupljih plaža na Crnogorskom primorju. Ćao drugari, kad god sam u Crnoj Gori uvek dođem ovde u Dakliju, pa hajde da vam pokažem kako sve izgleda. Ovog puta bio sam 3 dana i iskreno iznenadio sam se da su spustili cene. Nekada je set ležaljki bio 400 evra i tada je postojala samo glavna plaža. Danas ih imaju 3, Glavnu, Lagunu i Sumosan, koja je jedina samo za odrasle i nalazi se na betonskom doku. Na koju god od ovih plaža da idete, ljubazno osoblje će vas odbaciti bagijem. Ja sam jedan dan bio sa prijateljima na glavnoj plaži zbog mališana, a ostatak vremena naravno na Sumosanu. Cela plaža me podsjeća na fontanelu na Kapriju, samo što je ovde isključivo japanska kuhinja i fenomenalna je. Cene jesu malo jače, ali je usluga odlična. Ovde sam uživao u miru, zvuku talasa, laganoj muzici i vrhunskoj hrani, a cena ležaljki se kreće od 140 evra do 270 evra na svim plažama, zavisno od paketa koji izaberete. Ako vam se dopao ovaj video, bacite like i zapratite